Charlie ready for Hey, clear for takeoff, running U27, after takeoff, contact building 118.1, clear for pushing. clear for takeoff, runway 27, after takeoff, switching to 119. To je bilo to, drugari, polećemo. A sestra ga slika. Yes, 241, turn left heading 130. Left heading 130. Tako da... Autoput. Vidite rekao ono okruglo pored mi. Eno moment da tamo. Evo ga zvezdi stađu dole, a ti svi. Evo ti desno, evo je Partizanova. I sad super, sad ti je najbolje slike, vi ste dobar, dobro sreća. Znači može biti, ali dobro, ali Ima li kubaca? evo sam još malo da priđe na plaži da ti javim. Posle tog izvrsta sledeći kanal za Čenova, odobran je za ove pilot. evo ti gazela, evo ga novi most, letimo iza glava. Čuo šta me pita kontroler, ima kupača? A, ne slušam? Ne? A pita me, pa ovo nikad ne daju, pita me jer ima kupača. A? Pa nema. Evo ga novi. Letimo iza novog mosta. Ali nama slike, ludilo je. Ludilo. Tehnička Charlie, odmah sa produžavanjem veselje da 38 pola nakon produžavanja desnom pa Ajde, daj malo naruka, da se vidi onaj. pa na pampu desno. Wow, to je Evo se tako želi samo da je potrebno. Tako je, 1, 2, 3 A 2, 3 ste teli, onda kako god želite samo odgovora može i u desni i u levi službi službe.
radi.